Metrге 50-100 сом, бардығы лешін бар? Мыналар бар 100 метр 50 сомдан 300 сомға чейин баштайт. Мыналар бар. 3 метр болот 100 сом. Мыналары 150 сом 3 метр. 150 сом, 3 метр. Bu gıçalarçı? Gıçalar har xil. Оптовый сенасы қанша? 200 сомдан башталат. 1000 сомга чейин пачкасы. Пачкада 100 500 1000 ошондой болот. Булар қанша? Футболкага 10 сомдан. Бирөөсү? Ооба. Булар азыр. Булар кандай моторлор? Канчадан? Дубайский 200 сом 250 сом. Метрі? Метрі 200 сом, метр 200 сом. 200-300 сом. Дубайский. Шулардын бары дубайский. Жок, ошо мыналар дубайский. Алар Ташкенттики жардык. Метр 180 сом. Буларчы? Алар 50 сом. Метрі? Мына широкийлер 100 сомдон макары бар. Мыналар 100 сомдон. Буларчы? Алар метр 150 сом. 150. Аксессуары барбы? Для украшения платья. Жок по. Булар эмнелер мыналар? Алар камер. Камерлар канчадан? Кемерлер 40 сом. 40 сом. Олар метрі канча? Метр емес, туруша. 50 сом, 70 сом, 100 сом. 50-70-100 сом. Метрін айтып атасы? Bir штука. 50-70-100. Вот 8 сом пачка, что 100 сом. Резиналар? Алар 350 сом. 350. Булардын метрі канча? Метр жок пачка. Пачка канча пачка? Ал кандай? Кайсы бир? Бул актар. Отун бере сизге 250 сом. мыналар 250 сомдон, алар 230 сомдон 220 сомдон алар. Алар пачкасын 380 кылып беребиз же, анан дагы бетте гүл бар. Дагы гүлдү 350 сом кылып беребиз. Шулардын полиэстер көп кошулбаган лион хыбылары барбы? Хыбылары эми келет же, булар азыр мыналар дасторконго жакшы кетип атат да булар. Дасторконго? Мыналардын көнөктөрү иштетишет, мыналарды. Занавеска иштетишет мыналарды. Көнөктөрү иштетишет. Булар канча? Мыналардын пачкасын 650 сом кылып берет, 9 метрлик же. Мыналар бар 900 сомдон 13 метрлик. Мыналар бар 450 сомдон 9 метрлик, 45 сомдон туру келет. 50 сом же 45 сом туру келет метр булар. Мыналар бар 55 сомдон туру келет метр. Пачкада 13 метр болот, 750 сом. Буларчы? Буларды 450 сом кылып беребиз 13 метрлик же. Булар турецкий капрондор 250 сомдон 9 метр, ровно 9 метр чыгат. Мыналар бар 400 сомдон 9 метрлик. Мыналар бар. Буларды 20дан акча свети бар же, расветкасы. Буларды метри 42 сомдон туру келет. Сизге пачка алсаңыз 550 сом. Ошо пачка ценасында ошондой туру келет. Хорошо. Булар хбшный капрондор булар же, 220 сом 9 метрлик. Бунун расветкасы 17, 15, 16 расветкасы бар. Ошолор широкий жок, а? Булардын широкиси жок, широкий мыналардан келди азыр. 5 расветкасы бар. Булар канча? Булар пачкасы 500 сомдон буягы. Пачкалар сатылабы же метрлер? Метрде эле сатылат, метр 50 сомдон сатылат да. Мыналар 70 сомдон. Тесмалар канча тесма? Касебека тесмалар 120 сомдон же. 110 сомдон оян бар. Ар жакта французский торлор 3 метр 100 сомдон. 3 метр 100? Ооба. Буларчы? Олорду метр 80 сомдон. Пачка алсаңыз, пачкада арзаныраак туру келет. Жемчуктар? Жемчуг метражналары 550 сомдон пачкасы. Метр 100 сом 3 метр. Канчадан халаттар? Чоңдору бар го. Чоңу жок, 58 болгон менен мага мерке.
Onu birinci turgan qator. 470 ta şimdi yo'q. Optoy seni. Onlar ham o'shanaqa. 470'i. Optoy senasi. Mana bu 480 optoy. Pachkada 5 ta bor. Ona polosati. güldü. Polosati 450. 450 optoy senasi. Mana bu shuni bilan ikkovi 400 dan. Mana shu qator. 400 so'm. Mana 350 dan. 350? 350 dan. 50 turdan 60 gacha razmer. O tevasi qalin. Mana ular shimi bilan 650 dan. Poloskada? Poloska shimi bilan. Mana ular 850 dan. Qaysilar? Mana ko'ylak shimi. Ular baribir 450 dan mi? Yo'q, 470 dan. 470 dan bardig'i. Mana 330. Ayyo, manolar, mana. Movi bilan manolar 500 dan. Movi, ona birinchi turgan 500. Ammo jiltiroq borlar 550 dan. 4-5 razmer, cho'ng razmerlar bu ikkovi. Ona da tevasi qachon haqida o'tadi. O'shalar 450 beradi. 450 qachon haqida. Ular 350. Tak. 350 da o'tgan bo'lgan. El ko'p bugun tug'anlar. 54, 56, 58. El ayavay ko'p. Sreda bugun. Sreda. Sherzod. Bugun Mana qora 3-iyun. Ehtiyot bo'linglar, telefon tushib ketadi. Дальше. Ушул көйнөктөр канча балдар? Бара, mana uniki бар ekan. Aşı yaxshi keladi. Bundan keyin dedi. Штапель көйнөктөр 500 штаны барбы, жокпу? Бар, штаны менен. Размери кандай? Стандарт, 46-дан 52-ге чейин 550. 500. Optoy senasi Dumbasi. Sizdiki da? Sizdiki? Ama küçük balanık var. Balarım bilesin mi? Bilem. Kançadan? 10. İyi. 650. 650 dek көйнөктөр. Штаны менен, Жакшы. Кичинекей бала экен. Сиздики канча? Көйнөктөр. 1000 да. Булардын размери барбы? 1000 сом дейт. 1000 сом. Размерлерин айтып коюшпу? 46'dan 52'ge чейин дейт. Польша кандай? Бишкекпи же Ташкент? Өзбекстан. Булар дагы ушундай жанынан 650 дейт мына штаны менен. Булчу. Баларың қаншада? 650. 650 дейт. Дальше кеттик анда. Мында новинкалар да булар. Канчадан? Новинка. Новинкалар 600. 600 сом дейт. Дуңбасы. Дуңбасы. Материалы İzmir'de штампель. Материалы İzmir дейт. 650 дуңбасы. İzmir. Размерлеричи? 46'dan 52'ge чейин. Az раз. Так, el көп, басыш кыйын. Негеси жок экен? Эси жок экен кыз, эгеси. Уже русский ряд да, ушундай русский ряд адам көп болот. Булар велюр да. Канчадан? 850. Канча? 850. 850 штаны менен жүйдө. Бул узун көйнөк? Bunlar optum 800. Optum 800 деп штапель окшойт, Yok ayma çürdü. Бул жерде да кичинекей кыз экен, басын биле экен. Басы канча? Басы канча мыналар? Bana mı? 850. 850 дейт. 850. Алыстан тартабыз 850.
Так, көйнөктөрүңүз канча? 1100. Ташкент, э? Ушик, Ташкент. 1100. 1100. Булар дагы ошондой да, э? 1100 деп булар дагы. Штапель окшойт, э? Дальше кеттик. Сиздики канча болуп атат? 600 бе? Дүң бас, э? 600 дейт. По 600 сомов. По 600 сомов. 600. Так. Халаттар канча? Halatlar kanca ki buna? Bunlar 350 somdan önce vardı. 50 gekten 60 kaçayın azından. Bunlar garoktар канча? Yaraftar 400 somdan önce. 46 ne diye geçeyim. Bu халаттар канча? Bunlar 650 falan. Apa geldi şans var mı? 25 kartoşka. Самса? Көк самса жок бу? Yok samsada. Канчадан? Samsa 30. Çoğun. Чоң-чоң. Кол бошасын. Бул көйнөктөр кимики? Niki. Бул жакты карап коесузбу? Канчадан экен? Bunlar 250 bence. 250 бе? По 200 тысяч. 250. 250. Дүң бас окшойт, э? Розница канча? Kartoshka go'shtga hisobsa. Dana başı bilbeysiz, he? Ha yok bunlar adı 250. Ay, 250. Bu kim eken? Ettik. Nesi yok. Hocayını. O koyunluklarınız kançadan? Bular mı? Bular 250'den. Bular 250. Bulça. Önüsten narigi birinchi 400'den. Bundan keyin 600'den. Aa, 600. Bu Singapur. Singapur, he? Hijab koyunluklar yok bu. Kançadan? Uzun koyunluklar. Kança? Uzun bular. İyi, kança uzun? 1300. 1300 deydi. Bardık ile yaşında? Kança bular? Mına haki svet, mına seri. 1000 so'm, beriga yondagi 800 so'm, nariga yondagi esa 1000 so'm. 800 ming ekan da, в основном. 850. 850 deydi bu koyunluklar. 850. Так, koyunluklar sizlerdeki de kançadan? Mına uzun koyunluklar. Neyse. Bu koyunluklar kança? Ne çıkıp ketadi mi? 650 işten yani. Kötü öyle. Bu uzun koyunluklar sizdeki yok kançadan? 750. 750 döndü. Razmerler var mı? Kançadan? Kançaga çeyin? 50'den 56 geçiyor. 50'den 56'ga çeyin 750 somdu. 150 som. Bular kanda oldu? Bunlar 750'den kaçıyor. Paçkaga 750 deyip paçkaga. Dальше. O koyunluklar kança? Vardı bu. Vardı 1000 döndü. Uzun koyunluklar. Bular da şunda da. 1000 deyip bular da. 60. Avokadalar. Avokadolar.
Acımanya oldu. Acımani. 900'den. 900 da ştanı menen eкен. Razmerleriçi? 54 geçelim. 50 qanchadan? 48. 48'den 54 көчейinde. 54 көчейinde. Ulardı da qaytып qo'ysangiz sizniki? $400 deydi. 450. Hurmatli tuğanlar, video Optom, Poşif, Taşkent riyaddan tartıldı. Video жақса қатталып кетіңіздер. Заказдарды алабыз. 150'den штамдар. 150 deydi. 250 deydi. Штанишки. $250 сом. Bular top çıkardan maşını. Çevirden bular gerek olsa gerek. Top çıkada жалаңа. Top çevirip Etliya top çıkada etken kança сом? Bazı arkamda. Сезгистилик канча үтүп азыркы? 5800 Qanday? kem var. Канча кем? 5,5 Qanchadan Мен boshlaydi? берейин, бирөө келип алып кетет. Акчасын таштап кетем. Bular 10.000 den. Po 10 тысяч сом. 10.000. Жана куралга келип алып кетет. Tanım bu. Biля петли машина. Жалаң ушундай машина бар да, топчу эмеге петли. Yok, büyüklerim var. Булар кандай машиналар? Кичине түшүндүрмө берип кетсеңиz. Mınalar tüstü güçleri, mınalar tüstü güçleri firmaları arttırdı. Mallarınız kaçta?